табигый техникалык багытта сапаттык көрсөткүчү да жакшы. Бул бирикмеде ишмердүүлүк дагы мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланган долбоорлордо катышат, эл аралык долбоорлордо катышат, макалаларды жарыкка чыгарышат. Бул 61,29 рейтингдик баллы менен социалдык колледждин маалыматтык технологиялар, энергетика жана транспорт бирикмеси аныкталды. Биринчи башчысы Закиров Синал Атажанович. Уруксат берсеңиздер, кафедраларга өтсөк, кафедраларды да биз эки багытта бөлдүк: коомдук гуманитардык жана табигый техникалык. Коомдук гуманитардык багытта баарыбыз быйыл абдан жакшы ийгиликтерге күбө болдук. Бул кафедрада 1 эмес 3 кандидаттык диссертация корголду. Ал диссертациялардын кээ бирлери ЖАК тарабынан бекитилди. Көрсөткөн, мына чогулткан балдары боюнча алардын текшеришинде кыргыз филология кафедрасы мыкты кафедра деп табылды. Ошондой эле табигый техникалык багытта 306,82 баллдык көрсөткүч менен жакшы илимий ишмердүүлүктө жакшы ишмердүүлүк үчүн инженердик технологиялык факультетинин компьютердик технологиялар жана энергетика кафедрасы мыкты кафедра деп табылды. Жетекчиси профессор Ташполотов Славомир Ташполотович. Диплом жана акчалар сыйлык менен сыйланат. Урматтуу кесиптештер, биз рейтингдик балларды аныктоодо бөлүштүрүлгөн баллын аныктайбыз. Ошого байланыштуу кээ бир колледждерде баллы абдан жогору болгон менен, бирок окутуучулардын санына бөлүп келгенде жана рейтинг көрсөткүчү кичине түшүп кетти. Ал эми биздин Алабука колледжинде окутуучулар жамааты аз болуп, бирок аткарган иштери жакшы болуп, ушунун натыйжасында 58,2 баллдык көрсөткүч менен Алабука колледжи илимий ишмердүүлүктө 2016 жылы мыкты колледж номинациясын жеңип алды. Директор Рыскаева Салима болгон. Биз илимий жылда борборлордун ортосунда дагы рейтингин аныктаганбыз. Бирок азыр бул борбор боюнча диплом даярдалбай калыптыр. Бирок рейтингдик көрсөткүчү борборлордун арасында биринчи орунда табигый таш, экинчи орунда альтер энергия, үчүнчү орунда инновациялык экономика илимий жылда борборлору. Ушул балдык көрсөткүчтөрдүн негизинде 2016 жылдагы ишмердүүлүк үчүн табигый таш илимий жылда борбору мыкты илимий жылда борбору номинациясын жеңип алды. Эми факультеттердин кесилишинде карасак, урматтуу кесиптештер, бул факультет илим бөлүмү менен 16 жылы абдан тыгыз байланышта болду. Факультет менен өзгөчө тарих философия кафедрасы менен биргеликте биз эл аралык илимий конференцияны жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрдүк. Бул факультетте 5 кандидаттык диссертация корголду. Бул факультетте илимий борбор болбосо дагы өзгөчө ушул кыргыз элинин тарыхын, маданиятын даңазалаган борборлор ачылды. Жазуучуларыбыз өзгөчө. Ушул көрсөткүчтөрдүн натыйжасында тарих филология факультети мыкты факультети номинациясын жеңип алды. Көңүл бурганыңызга үчүн рахмат.
Rahmat, hurmatlı kollegalar, biz ilk iş mevsiminin bağlı boyunca çıkardık. Ondan sonra yanvar ayında üniversite boyunca sport kıl işçilerinde bolu ötkün. Anın jiyip boyunca mezgilin bizim şu bugünkü Hatay'ın altında ile sıyılı olanların şu sport kıl işçilerinin jiyipini çıkarı boyunca sıra tutulmuş kadar vereydi. Bunda belki de fazla olmalı. Salamatçılarımı, hurmatlı kesintleşler, özümüzde bilginde 9. yanvardan 14. yanvarga çeyin bizde profesörlük okutuşlar cemaatinin Spartakiadası ötkön. Biz Spartakiada'nın jiyitligini sizlerle tanıştırıp koysak, sportun 6 türü boyunca belirleş öttü. Birinci 9 korku türü boyunca sıyılı vaziyetini uyuşturulsa, Arda Kravat'ın Kırgız Özbek Üniversitesi'nin profesörlük okutuşlar jana kızmatçılar kuramının arasında sportun 9 korku türü boyunca belirleşti. Aktiflik katışkanlığı üçün Sarıyeva Gülüm Ayram Ezekesi'yle. Birleşme boyunca komandalık jeyintikte ayallar arasında 3. derecede diplom bilen Saçaldık Kollesi'yle 500 son Akçılay Seyirlik'ine başarı. Toğuz Korgol oyunu boyunca 2. derecede diplom bilen 600 son Akçılay Seyirlik'ine Medicinal Kolleş'in ayallar cemaatıyla. Birinci derecede diplom bilen ayallar arasında Yuridik ve Başı Fakültesi'nin kurama cemaatisiyle 750 son Akçılay Seyirlik. Toğuz Korgol Birleşme boyunca etnikler arasında aktiflik katışkanlığı üçün Hayitov Şafkat Seyirlik. 3. dereceden diplom jana 700 som Akçılay Seyirlik bilen Medicinal Kolleş'ten erkekler kurama cemaatisiyle. Derecede diplom jana 800 som Akçılay Seyirlik bilen erkekler arasında Saçaldık Kolleş kurama komandası sıylanan. Toğuz Korgol Birleşi'nin 1. derecede diplomu jana 3 som Akçılay Seyirlik bilen İnjenerlik Teknologiya Fakültesi'nin Mızara kurama komandası sıylanan. Sportlu şahmat türü boyunca aktiflik katışkanlığı üçün Talaybek kızı Sayragül Ezekesi'yle. 3. derecede diplom jana 500 som Akçılay Seyirlik bilen Medicinal Kolleş'ten ayallar kurama komandasıyla. İkinci derecede diplom bilen ayallar kurama komandasının Tarih Filologiya Fakültesi'yle jana 600 som Akçılay Seyirlik. Birinci orunda eğlendik üçün 1. derecede diplom bilen Hacı Ekonomik Fakültesi'nin ayallar kurama cemaatisiyle jana 750 som Akçılay Seyirlik. Erkekler arasında sportun şahmat türü boyunca aktiflik katışkanlığı üçün Mat Yakupov Adakam arasıyla.
ошондой эле ардыгер катышуучу Абдракулов Нуралы арабыз сыйланат. Üçüncü dereceden diplom bilen Saçaldık Kolej'de Mırzalar Cemaat Sıylanat Cana 700 son akçalayısı. Şahmat boyunca sportun şahmat boyunca ikinci dereceden diplom bilen Tabiilik Pedagogik Fakültesi'nin Mırzalar Cemaat Sıylanat Cana 800 son akçalayısı. Tabii ki biliyorum bakın. Birinci ordu edilgendir üçün, birinci dereceden diplom bilen Karşı Ekonomika Fakültesi'nin Mırzalar Cemaat Sıylanat 1000 son akçalay sıylanat. Stol üstündeki tenis türü boyunca ardıgır katışucu Nusutbayeva Gülsül etikasıyla stol üstündeki tenistin ayarlar arasında birleşti. 3. derece diplom algandığı için Alamuka Koleji sıylanat. Cana 700 soğuk sırasılık. Bir stolun tenis stol üstündeki tenis birleşi boyunca ilginç orunda eğilendiği için Medisinal Kolej'in ayarlar cemaat sıylanat. Cana 800 soğuk sırasılık. Tenis boyunca birinci ordu eğilendiği için birinci derecede diplom bilen Tabiilik Pedagogik Fakültesi'nin ayarlar kurama cemaat sıylanat. Cana 1000 soğuk sırasılık. Aktif katışkanlığı için erkekler arasında Joldoş Banasan arayı sıylanat. Stol üstündeki tenis türü boyunca ardıgır katışucu Tilebay Karim Mamatoviç sıylanat. 3. derecede diplom bilen Saçaldık Kolej'in Mırzalar Cemaatı sıylanat. Cana 700 son akçılay sıylanat. İkinci ordu eğilendiği için ikinci derecede diplom bilen Medisinal Kolej'in Mırzalar Cemaat sıylanat. 800 son akçılay sıylanat. Stol üstündeki tenis birleşi boyunca birinci ordu eğilendiği için Ağırlıklı Hizmetkarlar sıylanat. Mırzalar Cemaati. 1000 son akçılay sıylanat. Özümde bilgende estafete öttü. Estafetada Aktütü Kaçkanlı'da daim bilen Rayın Canova Ayçolpan etikasıylanat. Aktütü Kaçkanlı'da daim bilen Elmekva Gülnura sıylanat. Estafetada 3. derecede diplomda algandığı üçün Saçaldık Kolej'in kurama cemaati sıylanat. 1000 son akçılay sıylanat. İlk sorumda eğilendiği için Ağırlıklı Hizmetkarlar sıylanat. 1,5 son akçılay sıylanat. Estafetada birinci ordu eğilendiği için Medisinal Kolej'in kurama cemaati sıylanat. 2,5 son akçılay sıylanat. Sportun ikinci türü boyunca Aktütü Kaçkanlığı için Mırzakulov Bekbolot sıylanat. Mırkı Çavuş'un namı bilen Sarıyev Miraze sıylanat. Mırkı Çavuş'un namı bilen Gayipov Nurgazı sıylanat.
Mıhtı korgoçu namı bilen Urayın Oros silanat. Mıhtı darvazaçı namı bilen Nurlamatov Aktan silanat. Mıhtı korgoçu namı bilen İsa'yı İlyas silanat. İkinci futbol türü boyunca Ardeger katışucu namı bilen Jalalov Niyematov silanat. Üçüncü orunda yeri geldik için, üçüncü dereceden diplom bilen Ağırlıklı Hizmetleri silanat. Bir canım son aksalaştıydık. İkinci orunda yeri geldik için, ikinci dereceden diplom bilen Saçarlık Kolej'in kuramacı silanat. İkinci son aksalaştıydık. Medrese'nin küçük futbolu boyunca birinci orun değeri geldiği için birinci dereceden diplom Medisinal Kolej'in kuramacı hakkı duyuyorlar. İlgileri bir şey aksınasıydı. Sportun voleybol türü boyunca Mıhtı Korgoç'un dağılımı bilen Mızava kızı Meğergül silanat. Oyun uyuşturucu namıyla Bekiva Sveta silanat. Voleybol aktif karşıladık için Ardeger Kaşıucu namıyla Aytışva Canıl Ecikler silanat. Kırdı Çavucu namıyla Cemile kızı Ömürkat silanat. Cemile kızı Ömürkat. Sportun voleybol birleşi boyunca 3. orun değeri geldi üçün. 3. derecede diplom bilen İnceledik Teknoloji Fakültesi'nin Ayaklar Kurama Cemaati silanat. 1400 top aksana silinir. İkinci derecede diplom bilen Medisinal Kolej'in Ayaklar Kurama Cemaati silanat. 200 top aksana silinir. Birinci orunda yeri geldi bütün. Birinci derecede diplom bilen Tabibi Pedagogik Fakültesi'nin Ayaklar Kurama Cemaati silanat. 3000 top aksana silinir. Voleybol boyunca erkekler arasında Mıhtı oyun uyuşturucu namıyla Borsonov Sarın ailesiyle var. Ardeger Katsucu namıyla Jorobekov Ayapidin ailesiyle var. Mıhtı Çamurcu namıyla Abdayim Kadralısıyla var. Mıhtı Korgoç'un namıyla Mamak'ta Ulu Arslan silanat. Üçüncü orunda yeri geldi üçün. Üçüncü derecede diplom bilen Yunusika Bacı Fakültesi'nin erkekler kuramacı adı silanat. 1400 son aksana silanat. İkinci orunda yeri geldi üçün. Saçarlık Kolej'in erkekler kuramacı adı silanat. 200 son aksana silanat. Birinci orunda yeri geldi üçün. Birinci derecede diplom bilen Medicinal Kolej'in erkekler kuramacı adı silanat. 3000 son aksana silanat. Hurmatlı geçmişler, sizleri de
мына окуу ушулдук илми жана Спартакиадан ийгиликтүү бүтүшү менен кызуу куттуктап ушул жеңиштерди жараткан профессор окутуучулар жамаатына ар бир кызматкерге билим кафедра башчыларына түзүмдөрдүн жетекчилери декандар директорлорубузга анан ушул ишмердүүлүктүн ар бирин жетектеген биздин устат агайларга ийгилик каалап ушул жеңиштер менен кызуу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Анан салтка айланган ушул биздин профессор окутуучулар жамаат кызматкерлеринин арасында өтүүчү Спартакиадада жалпы командалык жеңишти камсыз кылган биздин түзүмдөргө жылда ушул профсоюз комитети акчалай сыйлык бөлөп жана дипломдор өтмө кубоктор бар. Сиздердин уруксатыңыздар менен ушул сыйлыктарды ээлерине тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Жалпы командалык эсепте 3-чү орунду багындыргандыгы үчүн табигый педагогика факультетинин жамааты сыйланат диплом 1,5 сом акчалай сыйлык карабыздар кетебиз. Жалпы командалык эсепте 2-чи орунду багындыргандыгы үчүн атайын диплом жана 2000 сом акчалай сыйлык менен социалдык колледждин жамааты сыйланат. Салтайланган Спартакиадада жалпы командалык эсепте 1-чи орунду багындыргандыгы үчүн медицина колледждин жамааты атайын диплом 3000 сом акчалай сыйлык жана өтмө кубок менен сыйланат. Söylüyorlar, mutlu olsun işinizleri göre olsun. Rahmat, hurmatlı kollegalar, biz 3 iş şararının jıyıntığını çıkardık. Elbette bizim işbirliğimizin başka balıklar da var. Al balıklar boyunca da biz jıyıntığını çıkarıp, yakın günlerde Жалпы университетimiz boyunca işbirliğimizin bardық balıklarını kaptıgan cızgın mıhtılarını anıtlayız. Biz ana жылда жаңычылык кечеде анықтап келген болсок, эми биз өзүнчө уюштурулган биз чоң иш-чара кылып, ошол жерде мыктардын мыктысы атайын номинациясы боюнча ушул чыгарылган жыйынтыктардын эске алуу менен ошолорду тактайбыз. Алда ушу жакын күндөрдө Куда каласа. Андыктан баардыгыңыздардын алган сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Биринчи кезекте окуу ишмердүүлүк жана илимибиздө ишмердүүлүк боюнча biz bunu belirleyip almalıyız. Hatta al işbirlikte bizim düzenli aktarılan funksiyalarımız kendine karabastan adı belirleyip koyduğunu yaptık. Sıylo hazretleri oldu. Yine bunları işimizde, her birimizin işimizde iyilikler olsun, üniversitemizde yaşlıklar olsun. 2016 yılında yaşlı ceyitlikladık. Gidiplerge 2017 yılında her birimizde çok iyilikler yaratmak. Üniversitemizde bir yaşlı Cırgardan bolsun dep tilek kılıp, bugünkü 16 yanvardan 20 yanvarga çeyin ötközülgön oku ilimi sesiyasının 16 yanvarda açkandek bugün jıyıp başlayız. Andıktan uşul ötközülgön oku ilimi sesiyasını cevap dep jariyalap koyulan